Kanyaho anjir ngetakeun motor. Si Pebi yo, mogok rem juadah doang. Coba bos tuh. Ih. Woi. Tadi wayo. Ya. Ayo boga motor. Oprek wae, boy. Barangkat dioprek. Pusing kumaha ieu. Kalian emang sieu. Minggu sekali ganti. Ya. Nang kumaha itu? Pasan mana ini? Hari ini datang. Tuh nyaman. Yuk, Nara, cengharnya nah. Coba yuk. Gerah banget baby sih ya. Dan lupas di, kemana dan lupas. Raga. Bodoh amat mana lu aing lah. Tun dulu. Sanguk. Waduh, segani empah ditebak juadah doang. Woi. Sing baiknya. Aing kelakon saya nyok. Mana murunti. Nyising. Kanyaho anjir ngetakeun motor. Si Pebi yo, mogok rem juadah doang. Coba bos tuh. Ih. Woi. Oh, jangan. Coba hirup. Emang nanti ya, Nana. Aduh, aing juadah doang. Kopi lah nih. Oh, tuh gerak. Yang. Siang aing nyawa di mana? Rokok. Nyawa. Saya tas mana ke motor ya Pak kieu. Jadi kieu muat. Ai. Oh. Pan cari dana aing kan ewet yo. Ewet. Nyawa Ewet it anam. It ngurau. Oh, it ngurau. It ngurau aing ilem okor. Ilem okor. Aud yo, aud. Aud. Aud batang. Okorna na. Eta mesti cekal. Oh, mentah. Tadi. Ya dah, gang dua-duana. Aing di puenta di. Aduh, ewet mana? Ewet aku aing di ka ojegeun. Bang si parah mah ka ojek. Sanghuk aing, nenek naon si Pebi minata. Mogok bae. Atuh gadean tuh ieu urang kewet. Barem. Untung aing digerokon usia. Ulah, Aing tadi hendak nyaho. Aing tadi hendak itilap tadinya. Duh. Aing nyaho mat. Sia bola galewat eta aing nyaho. Atuh mah di sini. Berangkat aja segala aja. Ngopi sia yo aing kopi yo. Atuh sana balagu. Ih, korek kos Madura bae digantung-gantung deui. Enak ada. Aing mah haribet. Apa? Beheung aing yo katarik-tarik sia. Aduh, eta mah jago yo. Aduh, Tilu poe tang ngarokok karo ngopi. Beuh. Aing ngarokok berarti. Maju urang belum beli ieu. Biasanya sih tengah geuning aing lewat deui. Timpah kurang geuning. Teh ajentin lah. Hah? Ewet. Ewet. Ajua hayang ruang da apa puarawan sih ya. Orang mah sampe ke ruang da bae, ruang da. Anak hiji. Wajeun dah. Rasa berempat, rasa berempat. Wet meleh. Kalau sampe kopi naga beak. Beak emang. Main tangkubeun baja. Kopi kunci di sana. Lamun ditangkubeun kieu, sia keur masang. Jelas mau koprok urusanna. Itu. Di calak heuh sia mah. Tuh, si BBN can hurung. Heuh urang tuh. Iya, lo batalian, Bang. Mikirna rada. Iya, lo batalian ieu. Mikirna rada. Iya, pesta apa karung sih? Iya, mah teng baja. Itu tali gue sari aja. Setengah mun. Ini mas senar gitar benernya. Di Bualanda. Senar gitar kan itu. Waneng bae. Lumayan ya jeung mah. Gitar. Udah, ulang yuk, waneng. Berat tuh. Santai belang. Tutupnya ke mana? Dulu ka mana meureun? Tutupnya ke mana ge? Ajua. Main mah. Itu mah nanya jeung pas tali kutang bae. Aduh, siga ngamen eta ditetep atuh. Aceng mah mau bantu bae. Rapian deui. Oh. Awas sia cacakan pak piringan Tali poin kutang sia. janda mah. Saya di EPS. Udah.
Ganja tuh. Langkong doang. Oh, motor meong, meong bagus sekali. Meong. Kita udah setor jalan awu huntuan. Enak parahu, enak. Namek. Motor namek. Nyahun, nyahun. Nyahun, nyahun. Ya mana di? Emang ini aja yang kariput dia. Ya kemiangan anjing. Iya dia kariput. Nyahun nyana. Oh, dulu. Ngajak ngobrol aja. Ih, blok. Kelingan boy. Oh, bapak. Kilik. Udah tuh, ayo. Tarik kan. Ayo, tuh Apa? tiga. Cek nama. Desa kan. Ada naya siam muat. Pan digigir bol. Coba ngomong. Itu ban lagi dia kos ibe kos motor but. Kajen. Beran nih, kapal. Kan bisa. Dia nak kapal. ngerti lah. Aduh. Kos kieu yeuh. Kira pasangkeun. Kos kieu yeuh. Nu kos kieu lu dan lepas mah. Yang motor masuk kan di main di belum sih yo. Abo. Oh, Udah lah, baru gigina ieu si kayak gitu. emang Kelik. Ngari badan meong kok. maaf nanya li. Padahal nanti. Maaf. Berat, wes ya, 23. Motorna ini pan kali KB gerak berangkat.